Everyone, I hope it's going good. Goeienaand allemaal, ek hoop het gaan goed. Ek gaan eers die boodskap in Engels bring, dan in Afrikaans. Firstly, I'm going to bring the message in English. Now, if we go to the book 1 Peter, chapter 2, verse 4 to 10, it says, the chosen stone and his chosen people. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also as living stones are being built up as spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, Behold, I lay in Zion, a chief cornerstone, elect precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling, and a rock of offense. They stumble, being disobedient to God's word, to which they also were appointed. But you are a chosen generation. God is saying, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. His own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. God has called you out of the darkness of the world and out of every darkness to his light. Who once were not a people, but are now the people of God, who had no obtained mercy, but now have obtained mercy. That is how great God is and God's mercy is. In Jesus' name, amen. Okay, ons gaan na Petrus 1, vers 4 tot 10. Dit sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan dit in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan God se woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Ons is die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom. Hoor mooi, die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Die Here het ons uit die donkerte uitgered na sy wonderbare lig. Sorry, ek het 'n plek verloor. Julle wat vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. En dit is hoe groot ons God en sy genade is. In Jesus naam, amen.